U Kremarskom proročanstvu, prvo izdanje, na 46. strani, piše doslovce ovako, da će se 2000. godine u septembru mesecu trajno pojaviti čovjek čije će prezime biti isto kao i ime mjesta odakle je rođen. Pa sad ovaj lik, profesor koji igra u kontejneru, kaže: kad sam ja prvo izdanje čitao pre 20 godina, ja nisam ni slutio da će se to desiti. Kad evo ti pojavi se on, sam ne znao da je Koštunica iz Koštunića. I piše još da će nas on zajedno sa srpskim narodom uvesti u 21. vek. I da će Srbija biti bolja nego što je bila između dva svjetska rata u demokratskom smislu. Ali sad smo mi dodali, u stvari, hteo je Duško da doda još jednu stvar, a to je da kaže čovjek da će se pojaviti čovjek koji će imati veliku ljubav prema mačkama. Dakle, nema Dule, molite se, to neće, nego suviše. I onda dodam postscriptum, pošto sam znao da mora da se stvar zategne. A to je, rekao, u postscriptumu piše, znači taj lik profesor u kontejneru kaže, a u postscriptumu piše: ko na njega ruku digne, ruka mu se osušila. U domu, u kući, u porodici ne imao poroda. U štali ništa mu se ne bliznilo, a na njivi ništa mu ne izniklo. Sve živo mu se za vijeke vjekova zatrlo. Ja sam doživljavao kad sam izgovarao taj tekst da vidim ovakve face u publici. I to starijih ljudi koje znam da su prošli sve to i da su bili, da tako kažem, u komunističkoj partiji, da su navijači bili. Oni su gledali na tu stvar ovako. A sad će to biti krevet ili kapsula koja zapravo lebdi. Kad je gravitacija u pitanju, to je, znaš, kad tebi gravitacija vuče lice na dole, tebi gravitacija sa jedro, ćelije i deziksoribonukleinska kiselina i ona lebdi u tom magnetnom polju, elektromagnetnom polju, i možemo zbuniti svoju ćeliju da ona jeste u antigravitaciji, zapravo da je negde u nekom bestežnom